Hai menaze ting choma i awang riame zai hai menaze Zeme man sage klum dlei namai kram ke zing kaise skui ting kum chana zang kaise ke chum kamai ting chwa ke dei regu man sa Zeme ko gena ine hai mena hange polia ga dera dlei North East State Assam Dima Hasao District Rasao Mehnam Kyang Name Bamme Bo Dimasa National Liberation Army DNLA Dimasa People's Supreme Council DPSC Manai Indiaram Central Government the Assam Government Magake Disi Ibete Rabe Sam Herlube Barrow MOU Memorandum of Understanding Signed Lubchangge Assam Dima Hasao District Administration ge Section 144 CRPC kai gai dele za kachuli zai North East State getting kumchang azang kai zema dai so get tu kakle me nam kyama gali si za lungtimi chai za lung rahangene Assam Dima Hasao District ge raso me nam kyama me ba bembo DNLA mena pasong kage Assam go government mena Indiaram Central Government madage tripartite Memorandum of Settlement za sign to le za kachudele zai chige Dima National Liberation Army Dimasa People's Supreme Council DNLA DPSC ge kagzaw madu wangai za Assam go government lamgene psuite me district lamgene psuite me za Indiaram go government ge psuite me Union Home Minister Amit Sada gene sign to delay za kache delay ai tripartite Memorandum of Settlement za chipo mai ge zolu bachai suja Dimasa National Liberation Army DNLA rasom chpai hanam kyana mina hang ha ke ze raksru ze set mena pnuine pose bam behraim ro gimira maza king keugai luza mainstream madage ro gai dele za kachulei zai chuna Assam mahurgene panrei me anui Zeme lungme laisong area zai nyanglo long rege lungma hanga pankat telera hange kanang leina hanga chuna branch dilang beze laisong bazar hachai kige lakai zela dele za kachudle za aipo pankat katlebe branch dilang bezdu anui Zeme ne teila le za sale za aipo pankat katlebi kige za pankat kahchibe apply te dodui za anui ziron siani me anui tingkum ron siani me anui puipe zirme round siani me ka chebe raw to der hange corrections du te du le za chu then na pointing kum create set gene plung ko ramgu za pandai ko ramgu pankat ka chibes du apply te du le za chu zai chirun mag za chogme India ka dei gene khami ki te beite te hange kanang mahang du NRI foreign citizenship pankat du apply te du le za ka chu du le za age correction mugu detail photo hale rahange kanang mai mugu signature te hale rahange kanang mai miziron siani mai ro hale rahange kanang mai michulung kebe my date of birth ro hale rahange kanang mai zai me peuzi zai migu address ro to mak ba la mai chirames du correction ro to lu dile za ka chudle the I chuna lai song bazar hachai ki ge branch dilang ba pan card apply te wiki la kai ze ba me pe anui Zeme pzi pode hu kam ba ne me zai bugu phone number chogu me apply te rahange kanang mai za halak rahange 8811941274 iPhone number ge nang nui halak lu ze pu chu ze contact te du le ka chebe ai ge na chi taw ga dile zai anui Zeme gu Zeme Theological Association North East India gu long kaijesna nai kum tingkum chana jang kainje ka chumge ndui rabe tingkum ndui je wang da rabe ka pekyu Zeme ngeu gna ka pekyu zisna tingkum chana je kainje ka chum mai design pe bam Nagaland Besumpui kam Baptist Church gna bam gule je ka chuli zai chige mi songa je rasam ibir me sakyura me azang amon daliam Vice President ZTANEI zai azang hai doing ne me former advisor ZTANEI zai azang digwang dai me missionary zai azang mihungang dai me evangelist chirin mak zechige rasam ibe misunga ze Reverend Dr. Rabi Pame President ZBA nedu kite keugai gule ze ka chudli zai I Zeme Theological North East India gu long kaises nating kum dui kan dui bige hai mna ze wang mi ze wanger hange suite mera mene gui ze lamuile ze ka chudli sam pechi gai be pe ZTANEI President ki bau ria mene pechi gai dele
Zai anui hai menachi rahange kanangbe North East State Assam Dima Hasao District ge namai kram ke zi kaise squeeting kumchana jang kaise ke chum kammai ge NCHAC gu Foundation Day bamrabe ndeugene Zeme Council Assam gu tawnang hro nznai bambige samria ria ke gebe NCHAC kle ye chuna DSAC Rogai Luze Foundation Day gu program ge kugai zebambe ndeuge IPF ne samria lukyu gai beligum ze council gu employees mata teme council ge banai MSC me zai EM me saunen ze mimi gdu tige wangmak ra lei ze ka chedle sam pe changai pe General Secretary Zeme Council Assam lungining ne mene pe changai dele Zaina North East State Manipur Churachandpur District gen Znai Kram Keu Zing Kaizit Set Tinkum Chana Zeng Kaizik Chum Rimaiga Kaklebek Di Bepeze Manipur gu Chief Minister N Biren Singh Churachandpur District Mbei Wang Rahange Kunta Kak Kai Madai Rune Bam Di Bsoge Mipum Sakatlebe Bam James Geze Haluichi Magmene Hemi Kaibeze Kaklebek Di Bepeze Chipo Bam Manipur Churachandpur District Geze Indigenous Tribal Leader Forum ITLF Menen Znai Kram Keu Zing Kaizit Setting Kumchana Zang Kaizek Chum Rimaige shutdown to delay Zakachudle Manipur Churachandpur District The Indigenous Tribal Leader Forum ITLF Menen Znai Kram Keu Zing Kaizit Setting Kumchana Zang Kaizek Chum Remaiting Chuan Chet Set Gene Again Chet Madai Kachangbe Manipur Churachandpur District Total shutdown to delay Zachudle Protest to Zapanilong Lapatak Teuliaze Zaichige ITLF Menesaze Government gu mata program bamber mege tribal hazard mramze kazau magra hangdu rangai de leze sali zaina Manipur Churachandpur District New Lamka PT Sport Complex lunge mepumsa katlebe bam James gze haluichi magmane mi kaibe ze topeze kaklebek di bepebze teti bekram keu zing kaise snating kumchana zang kaise ke chum ba maiting mui nchete se minute himre hige leze ka chudle Zainach Lamge Mar Student Association, the Tribal Women Organization Lamka Gabamebo, the ITLF Mene Churachandpur District Tribal Communities, Tribal Hazard Mebam Lane the Government Gu Program Gaze, Kazau Magrahange Kamgai Zai Chirin Magza and Zanaya Manipur, Churachandpur District getting to unset the set Gene, Higin said Madai Kachangba protest total shutdown Tibge, Ngarahange, Kamgai Delay Zakache Delay. Zai Nagaland pui enek film ge kantabe pui Andre Kevi Chusa hangdu hanaikum tingkum kumchana jang kaijak chum lorex rugzet set Hyundai Film Fair Award I film kantam hange ilang baklang luze hato hi pe bige best debut female award hato hi pe gaidele jaka chedele za enek film ge Andre Kevi Chusa Nagaland pui ne role te je lead te bize mpui mi changja Ayushman Khurrana je ngolo je thagai ko dele zena I Nagaland pui Andre Kevi Chusa ne I Bollywood ge Rogara hange model ge rogai bizete tibeting kum changna je krebje srukum ge rogai dele je ka che dele je chuna pana Bollywood film tape gai bize anek film tapet ka bigene pa hangdu best debut female award hato hi nai kum tingkum kum changna jang kai je chum lorex rugjet set Hyundai Film Fair Award pe gai dele je ka che dele jai pana Nagaland banai North East State ji je teun di gai dele je ka che dele ai gena na mai kram ke jing kai je squeeting kum changna jang kai je chum Kamma iting chua idai reigu man sa loi gai delay pi gai zain king gai ni mele ni je to delay